Ebyaro bikwasirweho ni kinona ky'enjoki kisita hamwe na kikurungu kandi itaka eri ryine obuhango bwa hectares 9 ngo kandi enshonga zikatandika omu mwaka gw'2028. Berarikiriire muno habwokuba haizire omushaija owakugamba ngu itaka erya kisita ward eri abantu barumu obakweta Ruhuma Ruganda ngu itaka erirye nahweki natinisiriza abantu kandi akoreda kabatinisiriza nagamba nti baruge mu itaka omu habwokuba niwe mukama wali hati bwe kizibwe kitutungire kiri nguruhuma we tarukwikara muno hati we buli kasumi akarukutunga ku rugambera arukwikara akaija muno nayenda ebye byangwe ntugonza kusaba tugumisiriza tukole process abantu banu batunga itaka kurungi nayo osasurwa kurungi ora twine kikaguzo kiri kimu okurugya 2028 landlord naija hano 2018 ali hano hati ya 2023 ali hano kabale basaswira amataka koyima basaswire bunyora hona basaswire ekyatangira hano Kyegegwa cyo kintu ki Nikigamwa ngo Ruhuma Rugunda akasikirita kero kuruga hari nyene nkuru owabire na manywanka Victoria Banora nawo watungirita kero kuruga habukama bwa toro kandi obwa hata baturano bashaba government eshashurita keri ngo hako batibiniho kuza kubaraba binje nyenda kubagambira kintu kimwe ntujya kuruga hano nkabebembezi tumazire gukora memorandum yaitu iturekiraniza nitugenda mu prime minister nitujya gene no musejja rubongo yogo naitu tubiyambe agene mu prime minister tumugambire abanyacyaka twira mukina kino omusejja nukura mu musasura abantu bitu bakikara bakagwagwana ekyo tujya nkabebembezi hata omusejja weitu mama obundi hoyikalira obundi we kopi bagikuhaireho oborabo dina Richard Rubongo yamwebesa orukurugo mu family ya Ruhuma Rugunda ashabira abatura kwatanisa nabo okugira ngo government bashashurita karisigaro mu mikono y'abatura wiro burahika government okutukura tuhura ngo netu na kama byamataka netu na byamataka ntwija government kuli hayo nuko tsumbusi abebembezi bahamiza abatura ngo tine muntu wenora babinja hitakeri ruhanga bahiro mwebembezi muzeyi his excellence muntu wabantu muzeira kumakuma bafuga enfusi kandi wetasorora so muhule mutekaine mbuyo wa safe ndire natunjira intelligence yanje kandi kagame na RDC tkonko ko ari abantu batika bando murro tkonka at the end of the day tujya abantu tujya umuntu office yitu ne yabantu kandi ne office y'imurashange y'abantu ka State House gasha kwa Philip Marangira.